Leta y'ikuzimu ngo niyo yishe ibihumbi by'abahutu mu nkambi ya Kibeho mu Rwanda hari tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1995. Ibyo nibyo tubwirwa na Bwana Gasana Anastase. Uyu Anastase Gasana yabaye umwe mu bari bafite uruhare mu micungire y'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Mu mwaka w'igihumbi 1995 Anastase Gasana yari muri leta FPR Inkotanyi, aho yari ministre ashinzwe ububanyi n'amahanga. Leta y'ikuzimu ni bande? Ese hari indi leta itari y'ikuzimu ikaba ari leta y'Imusozi? Hashize imyaka 23 abanyarwanda bahungiye Ikibeho mu Rwanda barasiwe mu maso ya Loni, baratswa n'abasirikare FPR Inkotanyi. Umunsi ingabo za FPR Inkotanyi ingabo zari zimaze gufata ubutegetsi bw'u Rwanda zirasa impunzi mu nkambi yarimo abaturage bari bahunze ubwicanyi Kibeho, hari kuri iyo tariki nyine ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1995. Umunyamakuru w'umufotozi Paul Lowe w'umwongereza wakoreraga Agence Magnum avuga ko yari ahibereye, ko yabonye uko byagenze. Ibyo Paul Lowe yabonye yabibwiye umunyamakuru Stephen Smith w'umunyamerika. Uyu munyamakuru Stephen Smith nawe yahise yandika uko byagenze Ikibeho kuri iyo tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1995 mu kinyamakuru Liberation cyasohotse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1995. Uyu munyamakuru Stephen yanditse nyine ibyo yabwiwe na Paul Lowe wabibonye. Aragira ati: abasirikare b'u Rwanda, abasirikare b'FPR bari benshi bakikije impunzi zo mu nkambi ya Kibeho. Mbere y'isaha ya 12 za nimugoroba urusaku rw'ibisasu bya rutura na grenade rwumvikanye mu nkambi ya Kibeho. Abantu barapfa, abandi bakwira imishwaro. Inkambi yarimo abantu bagera ku 100 isigaramo intumbi n'abasambaga gusa. Uwo munsi wo kwa 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1995 imvura yari yiriwigwa. Abasirikare FPR batemberaga hagati y'imirambo bitwaje imitaka, bahetse imbunda ku bitugu, ukuboko kudatwaye umutaka kwarimo inkoni, bahirikishaga imirambo bareba ko abo bantu barashwe bashizemo umwuka. Uyu munyamakuru Smith akomeza agira ati: mbere y'itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1995 abasirikare bari bamaze iminsi bazungurutse inkambi y'impunzi bazihindira hamwe ngo zegerane. Barazegeranyije ku buryo zari zicucitse ahantu hangana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Izo mpunzi zari zirundanyije zihagaze. Icyagaragaye kandi ngo hari abagize amakenga bakajya basohoka mu kirundo cy'abantu bakavamo bagahunga. Kubera iyo mvura yari yiriwigwa abantu bashakaga n'ubwugamo. Izo mpunzi mu gihugu cyazo zari zarunzwe hamwe, zasaga n'izibitswemo ubwoba n'abo basirikare b'Inkotanyi bari babazungurutse. Ntibyatinze rero icyo batinyaga cyabakoreweho, bararashwe biratinda. Nyuma y'igihe kingana n'iminota nka 40 mu mvura y'amasasu n'urusaku rwayo byose byaracecetse na ya mvura yari ihise. Wa munyamakuru ufotora Paul Lowe ngo yemerewe kujya mu nkambi ari mu modoka ya Loni amasasu amaze guceceka. Ngo akinjira muri iyo nkambi yahingukiye ahari harinzwe n'abasirikare ba Loni bakomoka mu gihugu cya Zambia. Ahasanga imirambo igerekeranye wavuga ko yari irunzwe nk'amasiteri y'imwe. Yahabonye kandi inkomere nyinshi z'abana n'abagore. Nyuma yo kubona ibyo ngo bwari bugorobye,
nanone uyu Paul Lowe yongeye kumva urusaku rw'imbunda, arebye imbere abona n'abasirikare barimo kurasa abaturage banyanyagiye ku musozi. Abo basirikare ngo basaga n'abashimishijwe n'ibyo barimo gukora, ku buryo babonaga bashishikariye kwica. Muri ako kagoroba gashyira ijoro ku musozi hari imirambo gusa kandi myinshi. Uyu ni umunyamakuru ubyandika mu kinyamakuru Liberation yo kwa 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1995. Ubwo ariko muri icyo gihe cyose ari leta y'u Rwanda ari imiryango y'abagira neza yewe na Loni nta kigeze gitangazwa ku mugaragaro. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1995, nyuma y'igihe kitari gito ugereranije n'uburemere bw'ubwo bwicanyi, niho habaye inama yabereye i Kigali yahuje leta y'u Rwanda na Loni, bavuga ko ubwo bwicanyi bwari bumaze guhitana abanyarwanda batari bake. Muri iyo nama havuzwe ku mubare w'abantu biciwe Kibeho ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995. Wari uhagarariye leta y'u Rwanda muri iyo nama ngo yavuze ko haguye abantu 338. Loni yo yavuze 2,000. Abaganga b'abasirikare médecins militaires bo mu gihugu cya Australia bo bavuga ko babaza abantu 4,000. Paul we yemeza ko yabonye umubare munini w'abapfuye leta y'u Rwanda idashaka kwemera. Nyuma y'imyaka 23 wakwibaza uti inzirakarengane z'abanyarwanda bagoye aho Kibeho bangana iki? Ese aba hari irimbi ryashyinguwemo abo bantu ingabo za FPR zishe nabi zikabica rubi? Ninde uzashyira ahagaragara amazina yabo bicanyi ati ni kanaka na kanaka n'uyu cyangwa uriya ngo bahanirwe amabi bakoze? Ese baribukwa mu nzirakarengane z'abanyarwanda baguye mu mahano yo mu Rwanda? Nyamara ngo utaba amateka ntabona itaka. Icyakora umuhango wabaye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2018, umuhango wo kwibuka no kunamira abaguye mu mahano yabaye mu Rwanda. Ishyirahamwe Jambo no bafatanije barabibutse cyane mwebwe abaguye Kibeho, barabunamiye mwe mwese mwaguye Ikibeho mu gihugu cyanyu, barabibutse ndetse muri no mubo abari aho bohereje ubutumwa babasezeranya ko batazabibagirwa, bagira bati mwakire n'utu turabyo. Nyamara izo nzirakarengane ngo zapangiwe umugambi wo kwicwa, abapanze uwo mugambi ngo barazwe. Mugenzi wacu Vestine Umugwaneza yaganiriye na Bwana Gasana Anastase, dore ubuhamya bwe. Ukwezi kwa Mata, ukwezi kwa kane n'ukwezi abanyarwanda bibukamo amahano yagwiriye u Rwanda. Ejo bundi ku cyumweru hari ku itariki ya 22 Mata. Ni itariki twibukaho amahano yabereye ahitwa Kibeho mu mwaka w'1995. Icyo gihe mwari muri guverinoma. Muri make mwatubwira Ikibeho byagenze bite? Ikibeho nk'uko bivuze ahari inkambi irimo abanyarwanda benshi bari barahunze intambara n'umutekano muke wari mu gihugu hirya no hino, noneho bose barahahungira ari benshi. Ubu rero twebwe nk'abari muri guverinoma twamenye yuko inkambi y'Ikibeho yatewe, igaterwa n'abasirikare ba leta ba FPR cyangwa APR, noneho bakaraswa bakicwa. Tubimenya ari uko bitangajwe n'abantu bo muri Loni bari bahari n'abari bahagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bahise babisakuza ku kanya, noneho natwe duhita tubimenya. Ariko birumvikana abari babizi muri guverinoma bo bari babizi nyine, ariko hari n'abatari babizi. Uzi yuko muri guverinoma ya FPR habamo ibice bibiri, hari abagize leta y'ikuzimu itagaragarira buri wese, hakaba n'abagize leta y'umusozi igaragarira buri wese. Abagize rero leta y'ikuzimu, iyo leta y'ikuzimu bo barabimenye, bari babizi, ariko twebwe ntabyo twari tuzi. Natwe twabyumvise nta nama y'abaminisitiri yabaye ngo batubwire bati abantu bapfuye batya byagenze batya. Nta nama n'imwe yigeze iba kuri icyo kibazo. Byarashakujwe n'abantu bo muri Loni bari Kibeho nyine babireba babibonye, noneho nibwo
bavuze bati abagize guverinoma mwese muhari muri mu gihugu muze ikibeho hagiye kuba inama yo kubonana n'abaturage n'abantu bose ku byerekeranye n'ibintu bibi byahabereye nuko natwe twabimenye ntabwo twabimenye ku bundi buryo bundi wenda ngo umuntu avuge ati nari mbizi mbere y'uko biba cyangwa se n'igihe byabaga ko mwari muri guverinoma nibutse abumva ikondera ko wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwana Gasana Anastase yego muti hari abari muri guverinoma igaragara n'abari muri guverinoma y'ikuzimu hari abari babimenye mwaba muzi abari babimenye abari bo mwari kumwe muri bagenzi banyu hari ababeretse ko kugira ngo mumenye ko hari bari babizi nuko hari ababiberetse ko bari babimenye urebye nta babitweretse nk'uko bivuga ko nta nama yabaye ngo batubwire ibintu uko byagenze nta nama ya leta nta nama ya guverinoma yabaye byabaye kubimenya nk'uko abantu bose babimenye bishakujwe n'amahanga noneho nibwo abari muri iyi guverinoma batubwiye bati ni ukujya mu nama y'abaturage iri bubere ikibeho tugeze dukora inama nk'abagize guverinoma hagati yacu kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo nuko mbese byagenze iyo guverinoma rero nk'uko ubivuze nk'uko nabisobanuye ko igizwe n'ibyo bice uko ari bibiri imwe itagaragarira abantu n'indi igaragarira abantu iyo urebye itagaragarira abantu yo wasangaga ayo yari ibizi kuko yarimo n'ababikoze urumva yuko ikintu nk'icyo ntabwo gishobora kuba uwari visi perezida akaba na minisitiri w'ingabo general major Paul Kagame na general Bingira wayoboraga ingabo zo mu karere ka Butare na hari ikibeho Gikongoro ntabwo wavuga ngo ntibari babizi ubu birumvikana ko bari babizi bari bazi ibyo ari byo ari nabo babipanze babiteguye noneho biba bazi uko byabaye n'uko byagenze ari umugambi wabo bari n'ubundi baba bahishe kuko ntawe baba babibwiye noneho bakomeza kuwubundara hejuru bawuhisha nyine ariko noneho uza kumenyekana utangajwe n'amahanga iyo bitaza kumenyekana bitangajwe natwe ntituba twarabimenye cyangwa tubijyemo ariko byatewe n'uko amahanga yahise abimenya noneho akabitangaza ikibaho twumvise ko hari abantu bo muri Loni babibonye hari icyo mwaba mubiziho hari abantu bo muri Loni babibonye bari bahari kuko Loni hari abasirikare ba Loni bari hariya ikibeho harimo n'abanyamahanga ndetse harimo n'umwe muri abo bantu ba Loni wari ikibeho ukomoka mu gihugu cya Australia wanditse igitabo avuga ukuntu ubwicanyi ukuntu leta ya FPR n'abasirikare bayo bo muri APR bishe abahutu bari mu nkambi y'ikibeho abireba n'amaso ye abo rero bose nibo barabitangaje hari abo ngabo bo muri Loni hari n'abari bagize imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu y'amahanga bose barabizi ariko hari n'ababibonye abo ngabo n'amaso yabo muri Loni n'uwo nguwo muri Australia kandi we yanditse n'igitabo ashyiraho n'amafoto rwose y'ibintu byabaye areba n'amaso mwaragiye nk'uko umaze kubivuga uti abagize guverinoma twagiye ikibeho bwana Gasana ikibeho mwasanze bimeze bite mwabonye iki mwumvise iki ikibeho uko twabyumvise tugenda tunahagera twumvise yuko abasirikare ba APR bayobowe na generali Ibingira bateye inkambi y'abaturage ikibeho bakica abanyarwanda abaturage barimo benshi cyane noneho bagatangira gutunda imirambo yabo bayijyana muri Nyungwe kuyitwikirayo ariko noneho iza kubabana nyinshi kuko bari benshi cyane noneho bituma rero bimenyekana bagerageje gusibanganya ibimenyetso ariko birabananira abo muri FPR bagerageje gusibanganya ibimenyetso ngo bitamenyekana birabananira kubera ubwinshi bw'abantu bishe noneho bimaze kumenyekana rero bafata abantu aho kugira ngo bitangiye babonye babanye benshi
kubajyana mu makamyo bajya kubatwikira muri Nyungwe, n'ubwo Nyungwe ari bugufi y'ikibeho bwose uciye muri uyu muhanda ujya ku Gikongoro. Bamaze kubona ari benshi nibwo abasirikare benshi bashyize abasirikare benshi barahacukura, noneho bataba intumbi zari zisigaye cyangwa se zari ziri nyinshi aho ngaho ikibeho nyine aho babiciye. Noneho rero tuhageze nibwo rero hatangiye ibyo gutaburura abari batabye aho ngaho. Noneho byitwa yuko ari ugutaburura abari batabye aho, ngo noneho ngo abantu ngo babare umubare wabo, ariko nabwo abari batabye aho bari benshi ku buryo kubataburura bose ngo ubare ngo umubare wabo n'uyu n'uyu ntabwo byashobokaga. Ariko noneho ababipanze bo muri FPR, visi perezida akaba na minisitiri w'ingabo General Major Kagame n'abayibingira wayoboraga ingabo i Butare n'abandi bafatanyije bo muri FPR bari babifatanyije bo muri leta y'ikuzimu, bo byabaye ikibazo, basanga kugira ngo babihakane baravuga ngo umubare ngo abantu bavuga wapfiriye ngo siwo, ngo ni abantu bake ngo barashwe, ngo uko ngo bateza umutekano muke, ngo bafite n'imbunda, ngo ni interahamwe ngo zari zihishe ngo mu mpunzi ngo zifite n'imbunda, kandi ari ukubeshya. Noneho nta mbunda twigeze tubona, ntawe bataburiye ngo batureke n'imbunda yarashishije, nta niyo batweretse batari izo twabatse cyangwa izo twahatoraguye. Ukabona rero ko ibyo byose byari ikinyoma. Noneho no kubataburura rero nk'uko babishakaga bagira ngo bagabanye imibare yabo bishe, nabwo ntibyashobotse kubera ubwinshi bwabo bishe. Bwana Gasana, si ubwo mumaze kuhagera nk'abantu bari muri guverinoma mwafashe ingamba ki? mumaze kubona uko byagenze, iyo mirambo baberetse batidera bapfuye ntaba, mwakoze iki? Abantu bari muri guverinoma mwabivuzeho iki? Ntacyo twabivuzeho, nta n'ingamba twafashe, kubera yuko ntitwigeze dukora inama ya leta ya guverinoma kuri iki kibazo. Ni ukuvuga yuko abo muri leta y'ikuzimu kubwiye itagaragarira bose, bo bari bazi ibyo bakora, banabikoze, nibo babikomeje ibintu byabo. Ariko leta y'umusozi, guverinoma y'umusozi igaragarira bose, nta nama tugeze dukora kuri icyo kibazo. Ntabwo nk'ubu ngubu sinakubwira ngo abo bantu bahambwe aha n'aha, nyuma byagenze bitya, umuntu imva zabo yazisanga aha n'aha. Nta kindi kigeze gikurikiraho mu rwego rwa guverinoma. Byakomeje kuba nyine ubwiru bw'abapanze uriya mugambi, bakanawushyira mu bikorwa wo kwica ziriya nzirakarengane zapfiriye ikibeho. Ni iki wabwira abanyarwanda barokotse ikibeho, niba hari abariho, cyangwa se ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange mu guha icyubahiro abo bantu baguye ikibeho? Ni iki mwabwira bumva ikondera? Icyo nabwira abumva ikondera, ariko cyane cyane abarokotse ubwicanyi bwakozwe na FPR hariya ikibeho, ni uko bariya abantu ziriya nzirakarengane zahiciwe, ni inzirakarengane nyine zapangiwe umugambi wo kwicwa. Ariko nkababwira yuko abapanze uriya mugambi bariyizi, barahari, ko bamenya yuko uriya mugambi w'ubwicanyi uzabakurikirana, igihe cyabo nabo cyo kuzagezwa imbere y'ubucamanza kizabaho. Bariya abantu biciwe ikibeho bazagera igihe bazahabwa ubutabera, n'ababakomokaho niba hari abahari babashije kurokoka buriya bwicanyi, nabizeza yuko bazabona ubutabera n'amaso yabo, babuhawe n'ubutegetsi bushyashya buzakuraho ubutegetsi bubi bwa FPR buriya bwabishe, noneho bukagaragaza ukuri uko kwabayeho, uko kwagenze. Kuko leta y'ikinyoma ya FPR nyine ihora ibihishahisha,
kugira ngo hishire abagize uruhare mu kwica ziriya nzirakarengane, ariko hari igihe icyo kinyoma kizaba kitakiriho, ukuri kukagaragara, noneho abagize uruhare mu kwica abantu ikibeho b'inzirakarengane bakazashyikirizwa ubutabera bakabihanirwa, kuko ibyo bakoze ni akumiro bahekuye u Rwanda n'abanyarwanda. murakoze namwe.